15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haduk prangot ki MLA ke United Democratic Party UDP berkentup yoba medba lingdo namai rang ubreiru President ubreiru Menteri hak Sarkar MDA2 nang ta uba Matthew Beyond Star Korba namau plang uba Olan Sing Sun namau senram uba Sensyar Kupar Roy lingdo thaba na soyong uba Pius Marwen na Ranikor uba Balajit Kupar senram na Shela uba Kmen Shela na Kliriat paruba Nujor ki sungo na Mukayau kila hiar bandan benta hak jingalang penithu pajba yoba Vivan Stone G Karngap kenta ubade Kurtong ke parti na kebentak election MP siteng samoy sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Kani kejing alang lapen long hamau ngap mau plang constituency haka khandre tarik ujellio araja arpun rio bat sangot kiwe ki MLA ke parti ki bakhlampoi lang namar ki kam ki baki hapan pendap ki long uba polling do na West Shillong uba renek ten ling do tongkhar na mau kruat uba lakmen remboi na amlaram uba de ru menteri haka Sarkar MDA2 maruba Meral Bonds na Nongpo. MLA ki belakran hakani kejing alang ki lapen pau babun ki Tharai Sniew baha ka parti kam dan jeng terlisu penban kejing sayo ba Vivan Stone kumukur tong kalapen klanchu su ya kejing trailang haka parti kila ong bawat ki Nongkyrshan ka parti hakeleng ki constituency ki beran MLA na ka UDP ni ki bamdon ru ki kedau ban ai kejing Nongkyrshan bapura ha ukur tong ka UDP wajang ahiru ki omba imat argapin si biar argapin ba ki oleh nyajawe nanoi bi kene menjai. Bagi yang kiparo jumi gibadon mentai kene menjai. Gidon kamusim kawa. Kapasiam kapangidon dia kuliang ni kapren sekolah jong bat kino. Namar ba kapakosan kalomba. Kapakosan ni kalomba. Mangi kino yelam gidi persiam dengan orang. Wada mangi kino yelam gisiam dengan orang. Kino persian jumi gisiam. Kalau bangi kino kita ngelam ke senjol ya kan orang, kino buat jami kino percaya ke senjol lah. Lalu dia semua guna kumpai yang seperti ini, bakidon ki kubur kumpai, buat justru ngapi berkeling lah. We are all united. Nyelong ke Īatylli, berkatong jami ke journey jami ke jian nanti jami, kum commission mungkin mission kum commission, baca beri beba. Nilai aja kepenting, nilai bersama aja di sekali bahkan ni beba. Nga siwa bagiwe kinong siwa bagiwe keren jaga transparansi yang jujur setiap koi banora aji koi jujur semua agar setiap kadar nado kasih mengjawab nilai yang kata lagi untuk rekam keren konten yang kita untuk rekam pada percaya nilai sedang lagi kam memilih tu bagi anda tu kita kalau ada nilai alure so MP lejong bantuan apa parlimen ubri kalau bid lah baga profession yang ubri senior lawyer yang mesti begitu pun mengiyo yang senior lawyer yang mesti baga profession yang ugai hampalat bantuan kumpul esai apa parlimen dengan Kmen pada kejing ya kelilang jami kejing ay mesin lang man ayat aku buat apa dijaga aku kita nila jadi sila kejong senang kau jadi sila dijaga bofel ayat aku buat ba ngilong ke Īatylli baga koi betul begitu tak dan penjawab yang kandidat jami tidak biji ke kita belum no esai Uli no esai apa pasti tidak Uli kuat menol no esai kuat parlimen baru diberjuang kami kau Katong kejingjok 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 parti kejingjok jami kejingjok mesti diberjuang Hynrei bon kita mengambil lela bon siam dibelayarap jadi padba di jami di badan hamne hajla rehat simpeng dia baru mendai terata nabagi candidate jami Udah candidate balajit nak parti baru balai nujor bah nak parti baru ni Kmen lo Banda poin nak tahu kesensyal kebaruan kendai yang apa nang kebenta kecoba kejampi bat tunjuk ia akan diberi kasih jentia borokoi jadi Kmen berbaro kibadal lang hangge parlok parajor kibawan lagi strong bercengai anda pilih hai lagi jom strong pau tentep lagi bahiyeng basal parlok Nongkyrshan
ban Kyrwoh ini beliau ban Nongkyrshan ini candidate ke Pynksan yang Kyrwoh secara kejadian nomor kedua kam spesial dalam kamdan kejadian komposisi teratur pada borok anda berhas di Shillong Mail ya werlang di Parashong Protau di Bahia Masam bagi bayi perlu nasi badan sekibai pak bagi Dewan Nongkyrshan Kyrwoh ya parti UDP kebelah seng mentala bon sem naga benta jadi reuni jadi berapa hak politik ya ke jingkren ya ke kubur nimna kenal diberi barabor di bumi ya ke ketin ya ke jingkren semua ya ke ketin ya ke ketin bersahyan ya ke benda ya ke kubur barabor benda di Nongkyrshan di tempat hak politik bila bersuku bila bersuku untuk kita nak buat apa di sini buat kita ya terus buat kita pisni nisang berkiu nilasang berkiu itu kita buat berkiu ni kita ni tak boleh buat kata kita buat waktu senang apa kita yang berbuat bersyai yang kemudian yang kecil sisa maka politik berpenjar berpura urun pak dari tang mengi Nongkyrshan di Nongkyrshan kita scam kata dari sama dulu waktu senang itu kupor kita itu banyak kapati ini semua maka parti regional parti bagi orang kita ke parti dulu kalau kita don petitionnya Thailand ngarang long Jakarta kepada Rai Pumbil sedang mereka jadi kita hanya kapati locally kita ke regional kapati parti dulu kita lami ini sudah berkado kita pun kita show jadi jauh yang akan kapati itu dulu jauh akan jauh kapati itu pelajaran kan yang Jakarta kapan ada minangnya telur minang Trenchton dan minang jadi Kmen dan maka Nongkyrshan kemudian inyo ya urpi dan inyo ya kerja sisa boleh kepor maka senang ngaji om kalau boleh Nongkyrshan dan kerja apa kira di rumah hantam hati PNDC kumbang bila ya kayak bingung kajiman tersebut kepada iyo kemudian ngaji om hati kepor ka unsau kawan kan sih kemudian lagi hai minta ada MDC iyo setang hidup wajar setang sopo wajar haka MDC dan iwan nilapoi dan kesilap ngapo MP ako rani ko persuasi ngayon setang hidup wajar tak ngayon ya MDC ingat hak abot kalau hayang hak lain kan lain tak dan minta hak diketi mana orang ini Nongkyrshan hak kuat mata kata unsau kawan nak cerita seperti cuma tidak beri kita dilalap ya kan jadi ini aja kita ketukin bahwa berkonsumsi dan pulang kalau enggak besok ngaji kau betul ngawanang betul nganang berpulang Hynrei ngatir pak, ya kajin kecil dan kajin pulang itu apa? Leseng mama dan teng aduh takut. Aku kasih soal saya dongkat. Ubah bius dengan kapati pi. Kalau ikut mok kalau bersyukur, sunang tak berhenti yang jadi kuat berhenti dengan itu. Ni kuat yang akan. Di pulang yang pepak, lembah lagi kam dan lembah kecilnya. Lembah kecilnya, lembah yang berhenti tanah kecil dan akan parti kedemi jasa kam lembah. Kalau ilmu punta kamu pada parti ini, tapi ini isi, bukan sih. Kalau tumpang mau menaiki dulu di parti, di bawah yang terjadinya orang jadi ke parti dulu. Cuma jatuh dia. Hynrei ngaji orang berapa? Menolak dia jatuh dia. Kalau ini ke parti jatuh dia, jumpa lagi ini jatuh dia. Dia lama nanti menolak. Ipajba demi hidung kata konstitusi, bagi Kmen, bagi parti UDP kebaladon, bagi Arnold ki MLA, bagi tokan nengut ki MDC. Ladang kini ke parti kebuntang ki MLA, belum ki original ki bejok hak general election. Kambu ya candidate hak ni ke by election. Ni kum ki
beij bethoin jong kani ko party in leche e yenung in the vote don ki bom nam shuban the vote chavero khamta mo constituency jonga teki long sa kma ha to ko por masin i ko por ki the I to play sha yanga bat enjoy a party ki of play shibon matang ila se try ban ila tip bat ila nangro ba kumno in yach mat na ba the party jongi kan nang kyushu ha kini kiski ban sawan kata ke de jing Kmen ba upai ba ula ayani damni ko por nas kwa bonong kumne ye bi prolog di bodon hang por ngam tip kumno hakanukur ko ngiya persang ban penjob yo candidate jogi ane nganot bano wi hak constituency jonga ki pai ba ki Nongkyrshan jonga adu manta ki dang yai scam mat ki dang yai le barni te kito ki bodon na barni hak to por hak general election MLA nganot banong babaro kini donlang hakini ke MP election general ke by election bansawan tinakata kada ni don ki Kmen baka 6 clear constituency nin yo e ki chingjo relada boro ki kan ar pili ki constituency gila don ki MLA but ki MDC jongi but nine persyaman khot yagi to ki prolog ki bodon ha ki constituency nin don MLA ro nanul banong ladang yo yagi to ki votes klemper nin push aga thong ki chingjo Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay Kmen. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya